Ngiyababingelela besilo, ngiyababingelela abezulu eliphezulu kuzo zonke indawo lapho bekhona enhla nasezansi. Nina bakaHlamvana Bhulu Umlilo Endulinde, ubaswe nguMantshonga benoqelebana. Nina bemamba yevuna eyathi ukuvuka yadlaba kayise, ukhaba limile lodwa ngasenhlungwane. Amanye amakhabe emele ixexeleko, babingelelwa ngumntungwa abengonyama, babingelelwa nguKholo ngwakwaKhumalo. Kwikholo Khumalo TV ku-YouTube ngethemba nonke nisaphila. Cha, thina sisaphila emantungweni, sisaphila kwaKhumalo. Nalo-ke iwaba bakwethu, inkomo-ke ebizwa-ke ngokuthi-ke iwaba, umbala wayo-ke obizwa-ke ngokuthi-ke iwaba. Inkomo-ke emnyama-ke bhuqe, inkomo-ke emnyama-ke bhuqe, yase-ke inqamula-ke ngombala-ke omhlophe osuka-ke emhlane eqolo layo, wehle njalo-ke uze-ke uyosho-ke emkhonweni, ey'nkwapheni, ontwini, kanjalo njengoba nibona nje esithombeni kuthiwa-ke yiwaba-ke le nkomo. Kodwa-ke akufuneki ukuthi lo mbala-ke omhlophe-ke ube mncane, akufuneki ukuthi-ke ungandi, kufuneka-ke wande ube mkhulu-ke lo mbala nina beqhawe, ngoba phela uma usumncane kusuke sekungasilona-ke iwaba lelo, kusuke sekuyilungakazi noma-ke ilunga nina beqhawe, ngoba ilunga newaba imbala-ke emibili ecishe-ke ifane, ethi-ke ayifane nina beqhawe, nina bembube. Yiwaba-ke leli-ke nina beqhawe, yiwaba-ke uma-ke kungeyenduna-ke, iwasakazi uma kungeyensikazi, nina besilo esikhulu. Lena kwaMthwakazi-ke inkosi loBhengula-ke yayinebutho layo eyayilibiza ngokuthi-ke ngamawaba, eyaliqamba-ke igama yathi-ke ibutho-ke lamawaba, laliphatha zona-ke ihlangu-ke zewaba nina beqhawe. Kahle hle ayemabili-ke lawo mabutho, kwakukhona-ke amawaba kanye-ke nensukamini. Insukamini-ke namawaba ayephatha-ke ihlangu-ke ey'fanayo, ihlangu-ke zewaba, ihlangu-ke ezinombala-ke omhlophe kanye-ke nomnyama. Nina beqhawe niphile, siyabonga kakhulu nina bezulu eliphezulu.